kha modulo wa u thoma wa ngudo yashu ya literacy ya digital nga kha internet une ra ḓo sedzulusa zwa dzi tablet. Kha uyu modulo ri ḓo amba nga uri tablet ni mini na zwidodombedzwa zwayo. A zwi khathali uri mangavha vha kha ḓi tou pfumbudzwa kana vha na nḓivho nazwo. Hoyu modulo u ḓo vha thusa kha mutheo wa mapfhesesele a kushumisele kwa tablet zwavhuḓi. Tablet ndi mini? Tablet ndi tshishumiswa tsha elektroniki tshine tsha tonga computer ṱhukhu ya lupepelele. Ina tshikirini tshine tsha tou kwamiwa tshine vha nga tshi shumisa nga u tou khokhonya, vha swa lingedza kana vha shumisa stylus. Tablet a dzi lemeli nahone dzi a tshimbilea nadzo wo dzi fara. Dzo vhumbwa nga mbemba tsekene, tablet dzo fhambana vhukuma na computer dzo ḓoweleaho ngauri a dzina tshiḽa tsha u puṱedza tsha dzi key kana keyboard kana mouse. Vha shumisa tshikirini tshine vha tou tshi kwama, vha thaipha, vha ṱola vha tshi langula tablet. Tablet dzi na betri nga ngomu hadzo zwine zwa amba uri vha a kona u dzi shumisa vha songo ṱumetshedza kha zwiko zwa muḓagasi lwa tshifhinga tsho imaho ngauri. Vha nga ita zwithu zwinzhi nga tablet, ya vha tendela uri vha lavhelese zwa kha internet, vha rumele email, vha tambe muzika, vha tambe mitambo, vha tambe dzi video, vha vhale dzi bugu na zwithu zwo fhambananaho. Tablet dzi nga ḓi shumiswa kha zwa mushumoni kana kha zwa vhuḓimvumvusi. Dzi na mielo yo fhambananaho zwi tshi ya nga mifuda naho dzoṱhe nga ngomu dzi na zwi fanaho. Kanzhi tablet dzi na khamera ine ya vha tendela u dzhia zwifanyiso khathihi na u davhidzana vha tshi shumisa video. Dzi a kona u ṱumiwa na Wi-Fi kana tshomedzo dza sele uri vha swikele internet. Vha a kona u downloader na u dzhenisa dzi app zwi tshi bva ḓuluni ḽa dzi app u itela u khwinisa mashumele a vhuḓi a tablet yavho. Nga u angaredza tablet ndi tshishumiswa tshavhuḓi tsha mashumele a computer, ṱhingokhwalwa dza maimo. Tsho dovha tsha vha tshishumiswa tsha vhuḓimvumvusi. Hetshi tshishumiswa tshi ita uri vha dzule vha na vhuṱumani, vhe na mashumele a vhuḓi nahone vha tshi ḓiphina ngatsho. Sa izwi vha tshi vho ḓivha uri tablet ndi mini, zwino ndi vhaisa kha kushumisele kwa tablet lwa u tou thoma. Kha vha wane tshiṅwe tsha u puṱedza tsha mulilo tshine tshi anzela u wanala nga matungo kana nṱha ngei magumoni a tablet. Ndi tshone tshi shumiswaho u funga na u idzima. Kha vha puṱedze vha sa litshedze sekendze dzi si gathi u swikela vha tshi vhona tshikirini tshi tshi funga hu tshi vhonala logo. Hezwi zwi amba zwa uri tablet yo funga. Kha vha lindele mathomele a tshi ṱanḓulukana nga murahu ha musi vho no funga tablet. Vha nga vhona tshikirini tshi tshi sumbedza nḓila ya mathomele kana vha vhona miolo na zwifanyiso. Zwi anzela u ralo musi tshishumiswa tshi tshi ḓilugisa u shumiswa. Zwi nga ḓi dzhia minete muthihi kana mivhili. Zwenezwo kha vha lindele. U ṋanga luambo na region. Musi tablet yo no fhedza mathomele ayo, vha ḓo laedzwa uri vha ṋange luambo na region. Kha vha sedze kha tshikirini vha ṋange zwo teaho. Kha vha dzudzanye Wi-Fi. Tablet dzi ṱoḓa ṱhumetshedzo kha internet uri dzi shume zwavhuḓi. Arali vha na Wi-Fi, tablet i anzela u vha laedza uri vha ṱumetshedze kha network ya Wi-Fi. Kha vha sedze tshiga tshi sumbaho setting dza Wi-Fi kha skirini. Vha ṋange network, vha dzhenise password. Arali zwi tshi ṱoḓea, kha vha dzhene kha akhaunthu yavho. Dziṅwe tablet dzi nga ṱoḓa vha tshi ita akhaunthu ntswa kana vha dzhena nga ine vha vha nayo sa Google kana Apple. Kha vha tevhele ndaela dzi re kha tshikirini tsho fungaho musi vha tshi ita akhaunthu ntswa kana u dzhena arali vho no vha nayo akhaunthu. Tshikirini haya. Musi vho no fhedza zwiteṅwa zwa u thoma zwa madzhenele, vha ḓo iswa kha tshikirini haya kha tablet yavho. Hetshi ndi tshikirini tshihulwane hune vha nga kona u swikelela dzi app na zwiṅwe zwine tablet ya vha nazwo. Vha nga vhona zwiga, dzi wigetse kana nḓila ya u khaoledza u ya kha dzi app. Kha vha thothonye kha tshikirini uri vha vhe na tshumisano na tablet. Kha vha lingedze u ṱola nga u ralo. Kha vha suvhise munwe wavho kha tshikirini tshavho u ya nṱha fhasi kha tshamonde kana kha tshaula. Kha vha khwakhwanye minwe yavho mivhili kana vha i ṱharamudze i tshi ya nga ngomu na nnḓa ha mafhungo ane vha vha khao kana zwithu zwine vha vha khazwo. Kha vha kwame tshithu kana tshiga kha tshikirini luthihi i nḓila ya mavulele. Vha khokhonye luvhili nga u ṱavhanya uri hu ite nyito yo khetheaho. U fara na u ṱungufhadza, u hudza na u vula dzi app.
u ndondomedza hulapfu. Kha vha ndondomedze vhavhei muṅwe wavho kha tshine vha vha khatsho uri vha kone u swikelela kha zwine kana kha zwiṅwe zwiteṅwa kana u tshimbidza icon kha tshikirini haya. Kha vha swaipe vha suvhise muṅwe wavho u mona na tshikirini, u ṱola vhukati ha zwikirini, u ralo u tshimbidza muṅwe wa buḓabuḓa kha mitevhe ya masiaṱari na dzi webe, vha ralo u pfukekanya kha dzi epe dzo fhambananaho, vha tshi doba vha tshi posa. Kha vha ndondomedze vha omelele henefho kha mafhungo kana zwine vha vha khazwo, vha kokodze muṅwe wavho vha u ise kha ḽiṅwe sia kha tshikirini. Zwino kha ri sedze zwiga zwa maṱolele, kha vha sedze zwiga zwa maṱolele ngei fhasi kana madubo a tshikirini. Zwinga zwo ḓoweleaho zwi katela batheni haya, batheni ya u shumisa, batheni ya dzi epe dzi si dza kale. Batheni ya u humisela murahu i vha tendela u humela murahu kha tshikirini tsho fhiraho kana epe yo fhiraho. Batheni dzi si dza kale dzi vha sumbedza epe dzo shumiswaho hu si kale uri vha kone u dzhena khadzo hu si na vhukonḓi. Arali vha fhedza tshifhinga nyana vha sa khou shumisa tablet yavho, tshikirini tshi a awela sa tsho faraho khofhe. Vha tshi khulula kha vha puṱedze batheni ya u funga kana vha khokhonye tshikirini. Arali tablet yavho i na tshikirini tshi no khina, vha nga tea u swaipa vha suvhisa muṅwe kana vha dzhenisa passcode phetheni kana tshigannḓo tsha muṅwe uri vha khulule. Kha vha vule epe ya dzi setting kha tablet yavho u itela passcode yavho. Kha vha ṱoḓe khoudu ya tsireledzo i nḓila ya u khina tshikirini. Kha vha khokhonye ha u khina tshikirini kana huṅwevho hu ngaho sa zwenezwo, vha nange maitele o tsireledzeaho ane vha a takalela u fana na phini, phetheni kana tshigannḓo tsha muṅwe. Kha vha tevhele milaedza i no vha thusa u ita passcode kana u khwaṱhisedza passcode. Ri a vha fhululedza nge vha fhedza modulo wa u thoma. Ri a vha fhululedza vho guda zwinzhi kha modulo wa u thoma nahone vho guda zwinzhi. Arali hu na zwe vha si thu fhira zwavhuḓi khazwo, kha vha pfhe vho vhofholowa u dovha vha ṱalela vidio vha sathu pfhukela kha modulo wa vhuvhili.